maze ko kenshi abantu benshi bakora ingorane y'inyama zokeje kuvuga ati ntiyahiye neza cyangwa iratera indwara abakunda akabenzi ko bavuga ko akabenzi katokeje neza cyane katera indwara nyinshi ubwo rero abace bagira ubuhinga rero bwo konda thermometre smart thermometer yo bacicumita yo mu nyama hama iyo thermometre ifise muza kubona ku masanamu gukora ku masanamu ku Facebook thermometre yo ikiza cyayo amatomete ni menshi gusoma muzi ari amatomete acuta mu nyama biramenye hari indani umuriro uri ungana gute uro iyo hari yo urayitekana n'ikintu cyawe urashira mu ziko nawe nyene urashira mu kumakara urashira muri barbecue muri four hama rero ikiza cyayo nuko iri connecte kuri telefone yawe urayibwira uti nkene inyama mwene baziko ko zitandukanye nkene steak iri senya steak iri ku point steak imeze gute cyangwa urayibwira cyo ukeneye na temperature ikeneye kukuronderera n'umwanya ziza kumara igacije indani gacayo iza kugabisha yuko ya nyama yawe yakwije ya temperature kandi ko yakwije nawa mwanya bashaka avuga ati ngo uiteke kuri 30 cyangwa amadose Celsius 120 iminota 30 iyo nyine abikugirira umva rero ikiza cyayo nuko yarinde yuko usanga amakara hari hanze gusahahiye mu mazi mwese iyo bitango ngo inyama risenya ko kenshi usanga idahiye neza indani hari indani inyama itigezisha kabitera indwara kabitera ikibazo iki rero ikintu gituma abantu bose nk'aba twese tutazi guteka mbwira madame ati genda ujyame dikandagire brochette ndakokereze neza cyacumita gusaka akantu ngaca nugara neza icyo kintu hama jeje mwandi ku telefone yanje ndindire ko telefone imbwira iti raba asigaye 10 minutes genda kuraba hageze ko ihiye ikisona ikivibra kikubwira ati genda ukure ya nyama yawe kuziko akoroka kantu kaba kari ku madolari 6 kuri Alibaba 6 ego gusa gushika ngano ari kibazo ngo umuntu ashobora kurangura nyinshi zoshaka kumera make ngabo kari ku 6 yonyene Kazoza FM, be your own boss.